It's like he treating me as his own property. And I realized that it's not the way of love. It was painful, but unfortunately I realized that it's an abuse. Dan kien kliem li għaddiet minn esperjenza ta' abbuż fiżiku u emozjonali saħansitra waqt li kienet ila u li llum il-ġurnata sabet refuġju f'xelter tal-vjolenza domestika bl-isem ta' Qabex immexxi mill-Aġenzija Appoġġ. Waqt l-intervista l-persuna li l-identità tagħha se tinżamm mistura għal skopijiet ta' sigurtà tkellmet dwar kif hawn Malta hija sabet ħafna għajnuna anke jekk hija barranija. Tkellmet dwar kif l-aggressur tagħha ma ħallix tibqa' titkellem ma' familta u sħabha filwaqt li ma kellu ebda sens tempatija. Ma kienx ħallila flus fil-pussess tagħha minkejja li hija kienet taħdem. Kien jikkonvinċiha wkoll li ħadd ma kien se jemmena hekk kif fil-pubbliku kien jidher bħala ġentlom u għalhekk kienet ħossha ħażin li ma tagħtihx it-tieni ċans. Even though I'm not Maltese, I found very good-hearted people. I'm so grateful for that because I called the police, I called Appoġġ. From the Appoġġ, I found social workers. They understand totally because I think they are seeing these cases every day, and so they understand me better. Hija qasmet magħna l-fatt li minkejja li taf li sedbati biex trabbi lill-ulieda weħida hija telqet għax ridet tal-limon valuri tajba. Irrakkontat kif huwa kien rid jieħu lill-uliedhom il-bot minnha f'pajjiżhom. As a single mother, I will suffer for sure, but I can give a very good human values for my children. Even though, I took responsibility for myself to bring my children in a good position. Zidet tispjega kif dan ix-xelter i flimkien ma' ulieda kellha miliet feliċi, hekk kif dan ix-xelter sabet familja oħra. Mingħajr ebda titubar hekk kif jgħixu daqs li kieku familja. That I enjoyed a very, very happy Christmas in this year because my children were so happy because they already like a family here, you know. It's not like we have a socializing barrier like superior and inferior. They're social workers or they are kind of commanding authority. It's like a family in all the sense. L-impenn ta' dawn il-ħaddiema ra fost l-oħrajn diversi avvenimenti għal dan il-miliet, fosthom li kellha ta' nhar il-miliet u festin bl-animaturi għat-tfal. Tkellimna ma' Yvonne Fiorini l-ewwel li hija service area leader f'dan ix-shelter u li spjegat kif hekk kif il-miliet huwa żmien ta' ġabra iżda wkoll żmien diffiċli għal dawn in-nies u bekk irid isir sforz sabiex dawn in-nies ikollhom miliet ħieni. Tidħol ġo shelter fi żmien il-miliet mhuwiex faċli. Il-miliet jifoka ħafna fuq il-ġabra u fuq il-familja u dawn in-nies ovvjament li kellhom jitilqu mid-dar tagħhom mhux għax riedu, mhux għax huwa tort tagħhom imma biex ifittxu post sikur. Ġifieri hawnhekk isibu dik istabilità, komunità u isibu wkoll aħna bħala impjegati li ngħinuhom biex isibu dak il-paċi tal-miliet ukoll u l-ispirtu wkoll.